tabarukayo omukahumuro kandi nkwe twagaruka tsiro program ya sisimuka and of course tuba twakugambira omujenyi wutwine kandi akira twahika munako omujenyi witu no mangu tugiye mukire ako celebrating abachara omwihanga na no munsi yo no kutwarira hamwe buri biro munana okwezo kwa kashatu buri mwaka twatwine celebration zezi tunza kwaziyo muri Katakwi district aizwariro wakatano ebiro munana ezihanga ryona but of course districts nziyenda ziguma zitahebiro okugira ngo nzigumane celebrating izoba nkeriyo so kuba kugira ngo nizoba rumwe yo mchara kumcelebratinga then abasigaza bajeje bashango ko ngoma z'abagona mwine mwizobera ingurumwe ryonka no niba inobo kusiyo bwira ukashitamuka gaje twonka mchara utwebare utahonyihire eyuwandabya na neyuwampsya eje tukumanyisa ngoma z'abaganda turota ku appreciating konkejesha heiwacha turariyare is very 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 important so ndio izoba nkeryo etwena celebrating omuchara so process noho twakuretera one of our entrepreneurs omurembo orwambarra Jetembara City kandi atwire nitwe kumarakire karingwa kutwa twinaho bundo bwire gwekisibo na tira kutwatira kugira ngo twabasa ku celebrating n'abasiramu batahi bitu ombe kwatirine na HCBcho ngenu omuntu arwaye no mukono ngo takaja ngunarga from nowhere kureke kintu naba yakitambwize aina hari kubasa kucesya tari ndijo no mchara naume wa naume enterprises aho murembo rwambarra hari yahamba guta street aho hife ya hosmanka aho arguto orugarka masaka twabacira kandi munkirize nawo mwacire kose naza kongera kweyanjura navanyuma turebe bishoboka tandakata abona be naume enterprises kintukanije wetarashomise ine bana njire mwite situgira mu school fees takwacira buzuma tamusi abakutureba buzuma abaturikize nabakutureba twabacira nashemerwa munonga okweshango umwanya ogu ndasa no kusima mukamaranga waza kubushesha tugiye wahurire kandi akatusiya program iyi amina abantu bagambere icyo rukora na naho rukushangwa turenda n'imyaka yiwacu maramu abakazi kanosho kutuvanguhiri amazina ndi Hajati Sofia Naume ni nguza imyenda y'abacyara nguza suits mishanana gomesi materials z'ibiteteyi ibitambi bingi mbwenu tibinyi mnoga konka bitanataniremo netka nimanya kana binja bwenjo yo nabicendeza no manya kubantu gambana ruhanga tujangura hanga bari kutereza ngo bari kumpaka motoka someone is like baka motoka ruyare so ebintu ni binji kandi bagambira ho rukushangwa nabwanyu mutugambire iwe ukatandukota tubone tshike ahizina hango rukwingana rutyo ni ngorera hamba guta street akizimbe kiri gukora tara hose mawanu ushuma umuryango kushembive okay hati ukashanga biriye byecika ukatandukana n'imikono yawe ukatandukota ubundo mucyaro kwa kadiri ki yakugoba yewe nkakura ninkundo kushobora tata wanje umugenzi Fred Kashaga wacyumuro wongera kajara akaryo mushobozi yanyegeso kushubura nijuka nkiri no primary nyowe nkabanza yishomero ndukuruga hoteli twatwine hoteli twineho n'akaduka umwene nyowe nkabankora ndukuruga ahamurumo nshoma ndukuruga ahamurumo nakora ndukundo kushubura nkunabirinde y'abacara abarukushubura babonire bakureba kaje impura nabakunda kwenyene inspiration wajihaho najihaho tukaba twineyo mucyara Hajati umugenzi mucyara umugenzi haje umari mucyara wongani mukunda munonga kana kunda gukora akanavuga motoka akigera byo mu muhanda umucucugo na gwerera umureba mukorasamisho konka ndeba ngu no bo mwami we yabira innocent
konka amana menji nawe akabagatiremo wenko mucyara wengo mucyara yes hata na oba muto oba yoreba no mu primary Jesus nakura ninkunda omucyara rukora nashwerwa ashwerwa omushaija wanje omugenzi hajya hamada kigundu abo muri omusingi aho muri omusingi okwo hari twatura hamwe emyaka 14 konkaija yashasha yarwara kansa y'emimero kumurwenda cyenda na mushanju yafa yes akafa last born wanje izo yari yafa n'uwo yasemye zena ugata kumanyisha cyo nabashu edakika zakika eza ubutumwa bwo mushubuzi twaza kubanza tuzo mu butumwa bwe then nabwanyuma kuturahananti cyeyo aho niho turatanditsire urwo rugendo rwe twenda turutungeje then iyo mucyara we ukabasa kugira ko wahigwa ugire watanditsira ubu mucyara rwese ka yawe rwese cyanga rwese ihanga aba benyine Naume Enterprises katufumure tugaruka. Tukutabarse mukahumuro gondo murundi umujenyi witu akiryaha umucara Naume okumba awa Naume Enterprises twenda kureba umugasho ogwo mukazi omukwate n'ibyo bushubuzi yayatandika kutebezo rugendo rwe okubyatandikire no kwayizire nakora okubasa kugira ngo ohice aha kuba entrepreneur wamani kandi uriyo mucara omwihanga so twenda kureba wagira ngo aho urugendo kuri rwarutandika rwamaka umushija yarugomagara genseji obu yasiga last bona ine myezene yafa tokatandikire business aho business nkabanje tandikire nkana kunagire kushwerwa nashaba umwami wanje ndakagire no kuzayo kwenyine nitandika kare injangwe cyo tukwate nkamushaba namugira ngo kora beno yenda kuntwara nabane ngushaba ngo yikirize ngore business takuba nyoni yenda kumanya atebyo ntera yabanza nangwa yagumirwa butosha ngo kubagumirwa konga kwawe yakire yikiriza yego ati turagenda umisho yego kunashyireyo nashanga akaba ine duka ari kugishe yarengana ndijo akaineho umukodo miwe bakushe yarenge duka kunkenju eriyeye yes hati yabantu mo yantahiza yes ekanye moko hati kubwire ko bwashikire nagumane mu baje onashi nakugambira mwire bwa business mpora yarigirwe yashaba umwami John Kamuhanda ati nanisha bangu separating tomucyara wanje naenda gukora yego yikiriza umwami Kamuhanda yabona indi jonju niyo nasigaro natandika mpora twatwine duka ya chakara mwene bibintu ibyo muka ibyo kosumuka ibiriti ubuto umunyu ya I get it mpora umwami wanje we akaba ari umushubuzi w'umwani akanashubura umwana ine abagenzi be bine factory rwa Rugangura kandi at the same time arakora kazinga cyano akari ine yamato azoko nzaziriyo ati nyewe yansigaho yego natandika mpora business wagisigaza nagisigaza kunkana bwe bikabitorobi abantu bakabije bamutamisa bamugira ngo mukazi takubasa gukora twatungaho challenge abacyarabe bakora business zigwa bakora business siskara ati nawatekereza ngo nejo nokwera bama uniwe route niyera kwate nkango mane muhamza kugira ngo sente zinkora kan zitakuza handi kaziryo mukomu
washangaza ikendireho bizine byazikendeze byo mukobwa yagumirwamo ubumwayija burakushemererwa konka ngumanimoreka ngo ubuzime kindi gukora n'ecya family. Yes. Ati one time ija yaturaho yargayo omukayazaho kazinga yamara yakire kuyagire garuka yashanga business etungukire. Yashango kitire nkenga mbaye kitire. Kwenyine. Yamyantaza haje no manya ati. Ntinanisha bangu tugure motoka ntiri mpure cyo cyane nikende motoka. Ati motoka ntati beshe sento zimwe ntego tenzini. Kwenyine. Ati Ntizere ntunga mwaka wundi. Tebyente. Oko anotaka untokora notaka undi. Ogwiro bwe bukahika nashubura omwani. Ndikukushubura ndikwanika nkabusa. Twashubura. Tokwegera mfirdoza yogura. Iyo mwana unkantambura za kiho ko butogota Arahakabi. za kabuyando kweza kitwe za kitagata Kwenyine. Ko chempe no buri hamwe nkanzayo. Zinangura omwani ngureta ngwanika ngusa konka mwene ari kusapotinga ari kurebe kindu mu Chikugenda mu mesho. Utakinde mu mico mbi. Utakinde mu mico mbi. Amina. Yikereza twakora imotoka yagenda na mu sente yagendetera nsya. Twajivuga yakura iketa kakuzire by the way tukunga twagira nka twinjira tubone ndijo. Tubone ndijo. Tuguma tukora mpora. Si ubwire bwashikira akatwaro. Okay. Mbwene hati ngenda nguturebe. Akwatu amango ry'umushubuzi ukatandika mpora bagumuna inspiringa umushija wa wote kintu cyo basika abandi bareke baragutu baba baneje barunji mbwene katurebe. Hati we nogira ngo mugasho ubwo aba entrepreneurs nkimwe abacyara omwihanga gubire guha iwe no nenche cyo kuroga siri hanga iwe nko muntayine ubwo mukushobora uko hati nyoni ntekereza ndeki ekinga siri hanga nindemisho kandi n'abacyara namanyitu ntushashura mazimo mbire. I know, yes. Akuba kumbuza za license nizitahozo. Bambuza za income tax nizishashura zo. Bambuza mbene buri kashashore chekona ninkashashura mushobotinde gasiri. Ni wa royo. Ikindi nabana bunarizarire nabone bashashura. Nabone bakora. Yes. Abo ashomisa aho mu school fees. Ashomisa mu school fees mu struggle mo nabone ba ngombe kihanga. Konka shimbwe no janga bashija abo tubakushashire imishoro samu ya samu hawo. Ikinde cyakubasa kwani kitanaho iwe nko mucyare cyo kujoti nywe nimbwe nimango mpikirize cyakwesta kwikirizwa mushije. Nogira ngo eco kikaba kirekiya. Ata kimpikirize kitakwikirizwa mushije. Ngo misirize munonga. Okurwo bwiro bunagambara. Nagira nti mbwenu nintekwa nashaba mukamarahanga tuba na nyetinyi nkashaba mukamarahanga ngo angwatireho inyorora abana banje shija we nayo kwataraho nago misiriza mpora na business mpaka akubati nyine nyo business nyine kinkujigaho. Yes. Akuba niyo mwene byona oyire mukamarahanga byone bindi yakasente kona ko akumbwine kuyiro business. Washashura abana fizi na nyenyenka byona nokoko kubimanye kuba biryo mu maka. Okay. Tino mchara Naume okurga omba Naume Enterprises abinji numumanyaho mu rembo rwambarra aharuguto rwa Mbaguta Street kandi kwaturi na shubura okumara akire karingwa twenda tumanye okwagumisirize kandi tumanye no mugasho bwo mukazi ombukwatena nebyo mushuburo
uko akinja abashija nibo bagenzi be bakashubura konka umukazi twakuzo mu business ne shaki ne yongerwaho ki nenche cy'abakazi bagira ecyabashija bakwasa kubana baburaburamu umukazi akika akakishtiriza hata hwa no mucyara agare amazu bashemerera kore business abo kuba ariyo mu business nuwari kumanya byinje bya family ebyo kwetenga mburire haro nebyo mabimba kuba batakumanya ngo ibintu byende sente kongo mucyara yaba ariyo mu business hazanye no mutima gwa rukundo mwene ari kugikunda ariko na business ebeho nekayebeho mazima business ye netunguka yawe tamuka maranga abo kuba omucyara nuwari kumanya ati omonyo gutusigizo mukasigira mu guti akamanya twine kibiriti twine sabuni byo na kibara yabikora hasente ziyaba inemu kandi akareka kuzomo umubyo kweshemeza byo kwejarabi byo kwejarabi hati akekereza areba ngo business ye yaguma ningaye nishaba buzima ngo mucyara we nahari akunda gukora business tukugira ngo no kushubure iby'amaduka byonka yes abo kuba mucyara nabasakuruka emikeka neruga musente ayo ni business nabasakuruka ebibo endiro nabasaku kubazire cyarani nabasakuguza ebikuribwa nabasakuguza buri kimwe cyona ubuntu buke atandike mpora arwe kuko watandikira umucakara mpora atoriye entrepreneur w'amano mwihanga okay kureka nkabenya namutureba ha challenges ningashi ebizubu ebyo kubugana nko mucyara omu business njirengu hina bakora byo mwamisho kugira ngo abamucyara njirengu ni challenges cyo ziri hagati yawe cyo kujya utetse cyamba kugira ngo ndiyo mucyara awabise yo nibindi muno I know abo kuba omucyara wazo mu ombitongore by'amani tibakura kutebekanisa nko kuba kureba abantu nubu kuburyo mu banka nubu kuburi buri mwanya ugora kubora omucyara n'abantu bareba ahubwo n'umukazi kandi buriyo w'amano ine bintu byawe bungabareba ryo mukazi yes ukiboye nebyo rukora nebyo rukutebekanisa ushanga nubanza bakubuza uyu n'umwami harahakabi kube yes tunatekereza ngo umucyara abingi tubona ngo umucyara atakubasa kubaho wenkatine support y'umusheje tinku gira ngo abacyara babe bonka nimbende zo kuba n'abami babo konka ngabiremisha abantu nabo bendeza abacyara gukora abo ko umucyara yaba nakora n'umwami ari gukora maze umwana takushitama umwana atakubura kitabo akategereza ishe wagire kuronde sente ngo abanza ije amurondere sente ze kitabo yes mazima umucyara kwa kuba nakora eka kubera mu mucyara ari gukora n'umwami ari gukora nizikira kubura kushana ezaba abatakora ngezo kushanga umuntu omwe nakora abo kuba ko kuretera nawe yaretera aha mazimeka netunguka okay kandi muri yecu nkabenisha babacyara kuba besigwa nore abama bingi nibandi bagira ngo abacyara tubine mazima kweli tumanya kusherashereka ngo basherashereka konka umucyara wabo wargayo kabo w'amazima kumare mwamwine mitwari kumuka muri ko tutwine 10 mwamwine 2 haza mukatisa mukajya ngo iki tukoreche
nawe yabo wamazima mazime kanetunguka okay sheria challenges ebizibe muri yo numbuga no business nga women entrepreneurs abama bingi bazibira bacara kora that one obumwachi bayazi kozire yahingira totimba to yacharwire astwara umshija zikukora umshija astwara achiba yazi kozire yazo muchikomero ko yazi hayo akizisyaho haticho zirete hati kigarura abacari nyuma mwenu nkabe nishaba ngo bashija nabo barebera abacari ubuzima cyara yakora kantuke we wabona kakari ka family yona konka amureke mwene yatwara hataheza omucyara guma ari kutunguka areke garuke nyuma yes bo biro bwinji abashija nabo bakizire kubagarura nyuma yes okay twaza kuza omukahumuro kace munonga iwo mucyara mutahi wanje ninkushaba ngo tuhanje misho uthama tugawe ahubwo abantu nkaba basucceedingire on business ntibetenga munonga ahawo kuba nozaho shitamuguma noreba ibintu rani bugaruke nyuma and when actually wakutungira amagezi kuruga abantu nkaba ubundi okagizire hiwagariza abamure cy'abacyara baziye gukora igihe abacarengiye kubanza kandi ni baba kubana bakira abakazi omyanye tari yemwe nemwe ngo bembahereze kitinisa abo kuba sente mbabazinde cyo kubanza cyabyona ecya kabiri no za start but we still have our heads imto yite ne koraje kandi tubasa kutensa rimwe tuzameza agire cyahindukaho katumure tsa kwantu garuka turebe we nenje cyakuteka teka ngo government ishimiye kuba netaho kikabasa kwera umukaza hari akabasa ukuba uwamani uwumugasho obukwatana n'ibyo bushobozi batakargaho Nehida nuko twagaruka tutyo kino mucara Naume okurgomu Naume Enterprises mwahaba kushubuzi bakuru mu rembo rwambarira kandi to relating na Women's Day ngashizo biri celebrating aho mucara ecyakubasa kuba akorera ihanga turyaha mu gashogo mu kazi omubyo bushubuzi kandi mwareba okuyatandikire aho yaruga na naho yahika na challenges ezituri kubugabugana omunshongano zo zimwe ngama ni hatana nahika kugira ngo gwabiro mu gasho twarebera ngo mu gasho go mu cyara guruho mbukwate na business okugomesarza okubitiriza okukekereza nebindi nokabane cy'abaronje ba sente mbwene hati yo government no giterera maranga chi ocyo rukuteka konka to kumanya government ekuya kutukorera nkeki mazima ni twabacara tukahirwa mu tubantu ho twakwasiza nanisha bango aho bintu watutoza bari yo no bareba mwene government ejini shaba ngo yongera abacara okubahereza sente zo kukozesa nareba government kije yatweze sente za parish model parish model PDM ezezo ziyambere munonga abacara bakutandika tugire yo twazihayo jije bangambira konka zikirinche nabanisha ba government ngunke sento kuza vari yo kuyagenzire ne hinduka mazima nanisha bangu bongereho ata abacara nabo bejuru imbere mu gukora bihe yamakagaba abana babe bashomye ihanga ryitundwerera atunguka kandi kindi ngabire nishaba abami beje batungo kumanyisibwa kurgo mu government habeho sensitization umwe bamanyise ngo bikiriza abacara babo kora bakabaha amani bakakora bazuma ekayabone tunguka kandi ihangana dutunguka so government tekatire mutwana kugambira abashija aba teka gatiremo nunisha bangwe bagambire bamanyise ngo mucyara yakora n'umwami akakora eka netunguka
konkimwe mwe obwo mbacheta woman emancipation bakacheta twingingane something kandi twingane tinkujagira ego tinkujagira twingane akandi no sindi komushisha mu business no shabangu na government gambira mu cyarango ne ko mukazaze gukora tugende mwe ukora ninye nangu tukore kandi shabangu bikiriza abacyara bakore konka etaba twingane bakamburana bajyangwe turama umucyara naguma ari yo mucyara naguma ari yo mucyara umwami aguma ari yo mwami amuha ikitindu saki kandi nabwo n'abacyara natwa twagira mu business nishaba mukama ngo ayikirize aboreke ngo na wakora umwami wo naguma ari yahiguri yawe no watatire mukasente no watashitamireho ari yo mwami kwenyine munonga zimentahe karenze futeka munonga nashuta tekere kandi ubwe ukena waba utatahire kare ahora shikireyo no mutebekana sanko mwami wawe itabasaruni tahaza naze ciro ubazibina twiguza ubazibina nibamukikiriziine nabari kumanga nzo shazira kurita konka wahikomuka ni ukore ibyo bacyara bashemeye gukora yes ubwo barije kugira muraro yo kwikiriza ukaguma no yijezo sha yareba ngo byombe no bukora to kumurekera to kumujogera mu ngwabo kuba ngo nokora abashaba hato no bamanyane niba manya kamba baryo mukawazire nguce ayeno beni wateko beni wahato beni wazamuro beni washashura fizo beni washashura rento beni neracheza kagara kagenda ngo abo mshije moyes konka ni nyina masiko ngo baba begesiwe nibija kumanya ngo nabwe tibyo mucyara wenga yes ninyo nishaba government ebatere hemishomo ebashomese ahari yecho ninde ngo cyaba kikozirwe ntuje kongera kutunguka iranga ndutunguka nanye nabo gambira no mucyara otine mushija ubundi mushija wakahumura ubundi mushija wakazahare ubundi mwene kushanga muntariye single mother ombe kwatire na business mugambire gamba nawe byo tumbwe no mucyara we nindokoroti mwene single mother nakwe mwisire wende nakudobsas kwenyine konka atahwa mali indeed ebintu byona bikiriza rukwase mukama atemwa amano mu gukora kwe naija kuhangura nataka atini abakwabuzikana ushani bingi ntubetantara tutakumangura kandi single kwaza mother kwe kwasa mukama babo tuba kumwikaho no kumwikaho yes tuba kumwikaho nabo bamushikireho nibashanga ari kweza bashanga nabijuwa nabashanga nabimanye okay so nimbashaba mazima batemwa amani ekikuru munonga bashomesa abana babo nokwezirika bezirike barye kubi banywe kubi bajware kubi konka bashomesa abana babo okay abo kuba harimo mbeno ni byingi buzima barabo muri byingi munonga konka nisha babagumisirize ekikuru borora abana babo bakabanagaho ngo abo kubana bo babire basingo bakabanagaho Nagwe nkukabogwa mizi bagumisirize okay gwenanisha bango tereze bugambo byawe byahamuheru na wayendora musi habari kutureba bo kumanya na bwanyuma twesimire mu ko mucarazire cyakozire ahabumwe abihango bya business ndamusi aho family yanje family yo mugenzi ajyama dakigundu ndamusi aho family y'abazire banje family yo mugenzi Fred Kashaga ndamusi abanywani bitubona ndamusi abakastoma banje bona babasize kunyahayo kwemereza abo business yanjye kusiyaheri ndamusi abarandroid banje abampiro mwanya wo ndukorera ndamusi abantu bona abari kutukunda nkana mu enterprise kenyine bishobora notemba paso za Kampala oyihayo ningano za hera basi yonka
no piki nimbutemba na tukutuku kwenyine kariho mbere yo kugayisamisha Kampala ninza yo mbasi global Mutemba Shuma. Okay. Thank you very much. Webare okuba umucyara ayine cyariyo nagasiri hanga twantureba mugashoga umukazi ombye bushubuzi kandi buna challenges iziba kucira ku bantu babugabugana kandi obundi nanisi kuteka government yayongera mukace umugashoga umukazi ombye bushubuzi bwasa kurara gwaba muhango okucira hari yecho bari akire nkaka tugendera celebratinga izoba ry'abacyara ryete Women's Day ebiro byo kwezi munana okwezi kwa kashatu ahabwo umwaka gwo 2024 kandi national celebrations zija kuba ziri omuri Katapi district okwentembundu twazorekereza kandi twahana ntukoko every district neija kuba ne celebratinga omukazi wayo okwayizire na agenda ombye bushubuzi erizoba twatwino mucyara Naume abwa Naume Enterprises but of course twine bingi hinaba ryo mu leadership abebembire ijo twatwinaho mucyara Monica mutabarra nabakatushobora Saidejo nebindi of course buri side twina mutujikwateho akire kaba katwikirize bitabwa hati nukwe twahendera tutyo ahanshonga ekwatana mucyara ombye bushubuzi adachikana nishatu ezari mushayiti ya kabiri nasigara ndicho butunji charity nyeta sister charity kandi tukine muzeyi usinsino marekera utumuhereza kanya abase kushikaha abasyeho ohereza bwe abantu bari nimbakuraho nimbeneze birungi mbeleza Women's Day enungi ukanyumwazi mumberira abantu barungi nico nabakora kati humure tugaruka na bisensino